Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Babansangan ni iba hakini kisngi ru naglem jong MLA jong kamaulai ula panpau bat naglem jong ki nongelam jong ke UDP na maulai circle kila Jingpynshai ba uba piti un penyeso na bar ke UDP bat un yakun nak UDP house nem arjar Halor kaniru nga trai haka jingi gendut jingi la la sisi gini keren nemboy kelong ba klami ke kubor bai ba proses ini na UDP rengkat jingi setuju menang ba ba kamri tangkata klami sa kajing tho jung ba ba na kalian jukuru kelaya keren nak benar di kampo ba proses nilai na kan UDP Tendri namar bang idon ka party procedure ngatrai ning discuss ikani ru haga MPC meeting ka bandong lagi ban lada kidi ban Jingpynshai ru nya ban Jingpynshai rengkat ke Jingpynshai then we proceed accordingly kat kum ka reply ke jingki